Diddy case kal zel patu ngaihthlak o ngaihnawm chho tul don ya federal judge chuan son Diddy kom bail deal na chu ahnol jela atang mak don ti kan sheta Diddy chuan jela changa chhuak ngen takte inangen alo si atop si thilunga tambok si ti in jel tang dang hawin bayatum ti te asoya ma se he case judge hian enga awak angai saklo I han thlir zau te ang Diddy hian dan chunga lenga in nga yin a thei top chua jel chua san dan kong atap na sakher mai a zalen theinan $1 million som nga lai mai a offer chungin nol ani ta thawani kan sha tur chu $1 million som nga khoral tur ani bik lo ani mai thei Miami a in da khamlam da yania angai to ani chupo $1 million som li pariat vel bor ani a $1 million ni dang chu engtin nge angai to ang ma se anu in po ada kham hial bok take a hepa pui hian anu po arok du ani ber chu Diddy hian Florida New York le New Jersey a jin lo atum thu te po asoya Miami a khosaka tum lo thu asoi to a masi New York a alet le ta thau si kha ania ataksa a GPS device da po apoi tilawa mase hei hi atok thei chuang lo Diddy hian case boy puinan Miami a chen na chu $1 million som pariat puk na da khamatan arwa man thu asoi tel boka chu maya ni lo me tha khan federal thu nei tu te ne na a private jet po shala huam thu le leitu ero ala zon thu asoya tunge tho na chu leidu ang ke ni hau chuan kan du lo za vek photanga leidu kan zon mo sak thei ngem o heta po hian judge hian a rot na nolin prosecutor soi ang chia khan tho na azin phal lo ani kha a shil non nge a Diddy hi lo chuak ta se fel taka om lovin khoya emo tlan bawa tum du mai lawang mo ti chu ngai dan lian tak a om thei ani federal judge chuan son Diddy kom deal na chu anola jela atang mak don ti kan sheta Diddy hian sex trafficking le racketeering a charge ani na hian thiam lo na anei lo thu asoyani kan sha teng tur chu Diddy hi sum don na thalo satli apu ani mai lawa ami sing pui ngei atina ti kha shirangila ache dan ten om tak tak po pek som pali la ya puan cho ani to kan dia chungzinga chuan human trafficking te dan lawaram rikan ti angreng te po atelani kha Diddy chwa ani lo chan tur soi zinga hian trial anei ma in alo jin chuak thaya chuba ka Diddy hian ama in ro rel na ti boy zonga khosak alo nei to a apoi khoi hi a serious viau mai si a R. Kelly le Jeffrey Epstein te anga sex trafficking tinge ya pu na te atelwang hian judge po in bail arem tilawani judge hian soidanin November sang ni somni pathum tha a he kani nuwa po khan Diddy hian khati hun laya ama shetu meiche engi moza chu abia a chung meichia te chu athu soi thak danglam tur le apoi khoina chen khata witness ading lo tura min nge tumin alo benual to ti sha tani thu te chu tiang a thlen non lo na tur le achua kani chuan trafficking hi athlen chun zom theina chan sa om ti in chwa lailok adil na po hi pom lova jela da mak a himber ti in judge hian asoyani til theng thei an soi hi adik ema Diddy hi a om na mun chau ni lo midang abiak po theina po ti top sak vek se du thu sa mani a trafficking sum don na hi pol angalian taka an om arin om viawa alu chil lo tan chuan sha chan thei ani boxi lo Diddy hi pu ani na pathuma hian thiam lawa changani chuan lung in hi kumsom panga achanga damchung tan theina manga shem thei ani dona ani la hian pu ani na hian thiam lawa nei lo thu asoi ta boxi nen trial ma chon chu ama bak chiang sa om chun ani ri phot a om zia chu keini po in fin fia na la puan zar lo zong zong kan lo mu ve thayanga heng freak ops ho hi tu te nge anni tak te po kan sha chau thei phang freak ops kan ti ve ang thilten om tak zinga hian baby oil bur sang chuang atela semi automatic rifles serial number ti chat pathum te a om zia chu serial number an ti chat chuan silai chu an lo mangani ti chui chwa thei ani don lo ti na ani phek som pali lai mai lwa thei tur khop thu le milem nen chiang taka an mu chwa dan te ne lam zia tur an neya entina pakhat an soilan jinga mi hi jelo ani arin oma tum khat chu Diddy hian asilai lo ken sak turin me chi pakhat atilui ti ain jiaka midang te po anom nual mai
Diddy in andap na hian agent te chuan pu ani na a finfia na thil silai le amu an muchwaka chungjinga chuan a serial number langlo AR-15 pathum te Jam magazine te atela freak offs evidence electronic device mu chwani in achunga hian victim thalak le video enge mozat a omani heimai ba ka hian naute oil angchi a case topin case enge mozat mu ani boka freak offs sumdona anman tura dan kala stock ania baby oil hi awain bursang khachuang te mewani Diddy okil soidan chuan defense team te chuan bail deal na a judge tutluk na an shat nuwa appeal an siam le ngalti asoya keini chuan heng thil hi ati hau lawani ti thinlung chung rila tangin kan ringa eng in nor luina ma a omlawa eng thil swal ma a omlo ti in lawyer chuan asoya Diddy an a hlau thon lo thu soin unjust prosecution ti in asoi bokani kesi chunga Diddy che dan kan sha to awangin ukil thu soi hi a oi omlo don viau mai ama lawyer takpo hian athu soi hi a oi lo ani mai thei athu soi kha ilo en le lok te ang Diddy ukil chuan kan soi du poimo te kan soi to a Mr. Kom hi fighter dik takani poya khoi lo ti fia turin atop thlengina beyang chumi fin fia tur chuan New York a alo kala hlau thon na anei lova pu ani na hian a hlau thong lova voina sarkar presentation a po khan mi puiril ru thak thei thil engma a om lova Mr. Kom chuan ne na achan hun tur poi khoi lawani ti a fin fia thei hun anga khlel hle ani keini hi atan kan ding tlat dona thinlung takin ama hi kan ringa pu ani angin engma ati swal lo ati ani ko document a chuan prosecutors chuan Diddy hian ati sanom na puitlin nan meichia le midang abul na mi telaka ti luina amangani atia aming chat na tur khonan achet dan hi athup bawani ati bok Diddy hian han kidnap veta che usela atam zoka meichia te hi aneka anukin avom boka ti te ania kesi torna kan chat angkhan arab thak don le ani indik mena hian Diddy swal na hi meiche engza che nge tuar ti tarlan ani lawa athadon riau achan chu trial nei ani huna amalte te in shat chwa ani chaudon ti na ani kesi chungchanga khan lawyerin Diddy bela achwa theina tura judge ril rumin atum dan hi longai thale lokang Mr. Kom hi mi chafam kimani lawa in lai chin na ching chi vet hi an pani hian an nei ve ve tuna ero mi thajok ni atum me kani chu kan muthia mani chuan pui an mamo na zona kan pui ngei turani an pani hian anin mangaya victim pakhat hian Mr. Kom a mel sha tir trainer chu pasala anei nge kum enge moza chu anin rin omlo san ton zak zaka tuna ero meichia hian trainer nen hian fa pani an nei to a kum enge moza taliama Mr. Kom nen anin kar that zia angai to chwaka meichia hian le khabu azia thu chil turin a lawyer chu Mr. Kom lawyer a call tira rights lei adu chuan million som thum a char thu ashila anin biak na po record kan neya henu le a lawyer hi an chan a thatalo zoka November sang ni somni pathum alo ni chuan Diddy hi aking ta ani mi pahni hotel room an oma Mr. Kom khan bial nu pakhat aya tamane ani ti chuan victim pakhat chuan a phone en kwal sakna a aman chuaka a cell phone chuan thu in a thom no alak sak boka Diddy chu tawel nen chau alo chuakani ati hello yar hian kesi hi dot soya apu ti na ani mayem ngai to thiam awan har chin tak mi pakhat chuan lawyer hi mananga yani aranti a adang le chuan lawyer hi awa hando he bermai em ati boka pakhat dang chuan hotel room atanga kilonga tlan chu anuwa atlan chu awanga insoi sakna thleng ta hi an pani a inrem na ani arin lo thu aron soya engpo ni se judge te hian bel adil na an nol non on ona aom zia chu adil na hingun takin an ngai to anona bel phal ani talawani Judge Robin chuan he case chhoyani lai la a Diddy an witness te alo biak po a hlau thu a soi chuaka prosecutors te chuan Diddy a mahun chu a be sei om lau thu an soya a thil ti wang hian boina atokanga alandan chuan jail alu turin kan bye atul don ta ani hei hi en le zwa yila Diddy an da na mun hi a chop ema an chu eya thil lunga oma Diddy hi in pakhat he jail pre-trial detention center da ania private holding area ani mel
midang cho an pek vek nuwa Diddy cho an pe ve chau ani mela midang cho e hun aya darkar khat aya tlaya cho dai em to chu ama chawin adong ve ni omani jingda ruka atho angaya pindan ti fai phot te a omna chuat no te a khom ti fai nen kar khata voithum chau in bwal phal sakani bok thil ti swal tu te jela tang zong en kol dan tur tak te po ani kan ti thayang chu thil pakhat le chu Diddy a minglan ve na worker pakhat sex worker Miami a khosa chu athitlat maya han ngai to mai hian Diddy a thil ti bokani angem ti hi ngai to somatan da ang o le tu na dan chuan khati zong khani le ri phot se Diddy case part 3 nen kanin mole thoi don ya